Okay. 1, 2, 3, 4, 5. And hello. Why am I? Sir. Yeah. Talo fatu le porkala me mai moanga Samoa le nei vai ngole fiafi wa I ufe au mga ruenga I le fiafi o le asungofua ama to I New Zealand. O le savalinga mata o le nei fui vai aso. Ya male manatu sa manuia ya lau savalinga o le nei tai au male toi amatalia ai o le fe au mga ruenga I le malamana le la. Ya wa ngoto fo il fetu o le malamalama wanga I mai ya le masina ma fetu I le po ma wa ufitia ele nei vai ngole rangi. Ya a manatu manuia pero tatu tanu. Ya atala fatu fo I to se vai ngole rangi ma le nei kelo pe olo e mafona e mai mo mai ele au nanga fa au al ET live e pe na masen. Ya au le amaka skako ami o nge fiaf skako pese. Ya nga skako pese o nga kako pa o lo le po felme o le a nga yer kako fale la langa ile le fiafi ai malo si fo manuel tato dro so we Lautine Samoa Say eta umaya olo ingoa Ete Tadia ea Pe avea umana mea Ete Ya kongya kulo mereka kulele yo malol pese malol siva e inicio le tato tenu wo to la forma ia ta what ta atai fo wala kanyale sa ve o ko ila ukulele a wo ko kiki a sulu des ko inga male silo makua de siva ilu mor kivi
o sanga e malolo makua nga po e mai le ka wasiva sivalo makua o wa ku ele me wa pa u la lo kanga le lo makua ai ku angi ngol lo makua ka ngo ro ku o le pamusela o le pamusela si lo makua o siva pa u le pamo le lo makua e vai e ka u e fo le menge fo o le ko susa se wa lo mam ma vai ka ko pamusela e ka fe anyway malo ele tatu o tino se iwa matatu ya matou nei New Zealand. Le anga nei le fai le fiafi. Le ta sato e fai e le tamai te pala mia le isi fa sere longa. Amale tua fu ele level 4 le sa fai talu e nei sa pau le tau le sumana dua le pona nei. Valuanga le singa fuanga le sudua nei la le fa. Na so e sa wale fa sere longa le tamai te pala mia. E ui ina olo o fa fia ina le malo i le foi no mela olo o i titi pea ai la to wa maua i le delta e wa manatu le malo o le la vai ai e fai makau boso ai lunga le fua bevela le mea e na fai makau pungangi lunga le foi no mela o tangata olo o a fia ile e le fa ma yo la delta wa manatu ai lore te mai te pala mia ma le fainga malo lai mana ia le mela yai a wa manatu ia ma le fainga malo tao ai pe lea tao ai pe lea le la wa koe koso koe ma le level 4 au kilangi se ia pa ia le po le songa fua a malama le solua o le vai so fo ai o isi vai nga umo o kilangi o le levo nga ko ke yai fa wa yar ko peso i le level nga level 3 por level 2 yeah whatever o le nala le wa ko so ko isi ma ko ka pungi ma ko o kilangi nge se ia tau i le tu luo po mao i le songo fua o le vai so sa wa malama le taeao o le solua ai mate tu pea le tulanga o lo iai le fatupula ia o le fainu mela o ilanto ua fai tui ma fai siaki ia mamate tu pelu fainu mela o ilanto o afia i siama o le varasile o le delta. What I find very puzzling o le kokele o kakanga o kulfal maile miromoa e esel menga lengo ai o ku fai siaki miro moa lai mawai so le fesiri lo kingo fa o la le umina no foi tangata nei malele loa o la ko lai ai ia le va rasiling o le delta o le skan ka muri leng sa ngele ni sa mai o la o ke ya la fa longo lai ma se me ai le loa ai analu e fai se test se me mangwe lo ai ile usape ke malo mai sa bla ko ai ar ka malo mai io ala va lui fa pe le fo velo la ka ki fa la le ni la le ala ma wele strata le il fa mai mero mo so I think ole issue le I ole tem fa ala malo una ina le mele ole fairisiaki faile tweet to be absolutely sure. Now, no fayatu, I think ole lua el tolu hasta lo esa fatola tala ewi na wa fayo tu ye lua wa Ai ai se lau pasene ole guarantee. Ole asosa wala tau tala o me kiau. Ai vai me wa ole la kuku ye lua mga faya kui kiau kwe kami fa pel tata. No. E te le pele avo no e mawa ya pe o le fa e tete ewi na wa umana fay tu ye lua. Ai ole se sengala. Wa iai le malo si anga ilo utino e te ai le onga o le delta. No inga e te lele a ono e uiana uman fai o tue lua. Ai mau pe o le fa e tete. A o le se sengala. E le tutusa o ngongo le kaiawa u le delta. Uman fai tue lua maratangata e pomu le delta. Le kui, le test. Kamalanga. E makua kaka ya le delta. I koe ngā mena.
So ole I think ole fa pupuina lo fam talanga file test file tui e mauti no ai ola fu te kala no mona I fana e fa ia la to tui I think o tala te mai na ya ma to I New Zealand ina ia manino e fa fonga anga ale tatu tunu ele I te amato male level numero 5 level 4 o lo fa o e pea mato I aukilani nei ma o lo tau fie pea le fewai le anga ia tu aukilani fa tu le li o aukilani o lo tau fie pea le temine nei ono manu ngana na ia fa mai lo mal kala la kamokala le pulo le titsar nga mako kinen wa ka nga maka nga o pepa ka mai kilungor sum wa vaya kwalo ka mai ka ko o kilangi e ka ko ke lo ka mai kilungor sum ya o mai le pepa ka mai kilungor sum lo ka mai ki ya pangi mai lo pepa lungor sum pangi mai pepa le si lungor sum me va penga ai o le atala na le o yai le vaso ato le nei pe yai pe le yai te swinga o le level 4 au kilani le wo fa wa te tau le pola so fu ma la masu le vaso sa o le ato e longo mai lava e le te mai te pala mia po le ale te unga o lo yai now masani le tatu por camera who's watching me and where you watching me from let's go to the screen Justina Tuyoti so seni watching from Samoa okay Tui so le fai watching you from Mangri, Okilani, beautiful. Kalolo Tavana watching from Fiji, okay. Bessie Marsha from Sydney. Who else is watching me from a different place? Siotala from Kalaistete, Fapaya Folani from Honolulu, Hawaii. Sele, beautiful. For Nelson watching you from Lectolo Plantation in Hawaii. Sele, really? Man, Sele. Lu isa tu Samoa va vai fale alili le moi fale polu from Satapuala Richard Fata Schmidt Rasmussen from Murifanua oi kamiki ole pasel pua Willa Matavao from Melbourne okay Nia Leausa from Brisbane Lika Selly from Fairfield Heights New South Wales who else is watching me? Bolominaka, watching you from under the blanket. The safest place to be, yes, of course. Famuana, Montevideo, oi, Balo Famuana. Malojo, Perth, Western Australia. Oh, Fifio, Coast Cardio, Morocco, Audi, ya, Africa, Sakia. Kio for le molo singis kamo ocupa sole, ole vaya ocupa lenko malo o ya. Ya Africa. Who else? Maranatha, Paula Matasila Sulusi watching from Lalavaya in Apia and Merfo, Letwa from San Francisco, Tone Tea watching from Thailand. Ooh, really? Willa Tololo watching from Seattle, Washington. Aloha Lani from Oregon, USA. Final T Yuane watching from the Netherlands. Whoa, kakai mamau sole. And finally, So'o Asalele, watching you from the lockdown in Mulinu. Already? There's already lockdown in Mulinu? Anyway, Onalila, sa e mai moma ia I le por kalame whapitoa, ala ET Life. Mafafonga I nai lo tātua tunu I le tadia le fionga I le fonga whetalai na ave I le teitai o le whaafaratua le HRPP. Ma ua tadia le metau pu le whatautonga. Le ana o mai lava le tau ni le la o whematia e perto o telo le tātua tunu ona e le tali mai le fonga whetalai I matau puia. Ia o le alana e whaafonga mai ane la. Sa o lau atui nai le tusi e le fionga le fonga whetalai. Ua manino mea e lua. O le ai o se whaatautonga e whaia. Mo sui umaia o le whaafratui le HRPP na malo mai le palota. Lua, o le wa mai ma le si whaasalaunga, o lo te tonu al whaasalaunga mua lea.
fai lo mai ele fionga le fong vetalai le tulanga tapu no urfale o so se tasi e le I vala au lia ina I to tonu o le mota fono I te fau de te me fanga solo ai le fono awa Samoa. Now somebody I just saw online Mulinu'u has been sealed off. Well, not Mulinu'u. The Malaya Tiafau has been completely sealed off. I don't know winga olai tatala le wala sawa Mulinu'u. But ole afea nga yuta masolia se vaenga ole Malaya ole lotoa ale ofisa ole fono Samoa. It's been completely sealed off. Wapoloka nei. Ma was sealed off leo. Lela wa mata. Wa na fatula por kalamene na sa o manu tunatu. Po luma mai. E fayele polo kale leo anala wa ko me ngila ku lela wa ma wa nele tala. Faiton wa polo kale leo. Iluma ole mauta o to filau Dr. Eti Alessana. Na sila fia le tatu o tinu le tatonga le whaafanua le nai I mulinu. E pasi loa le mauta o petesa. So atu loa ma le vaenga ele o lo iai le ofisa o le e kale si so fatasi. So atu loa ma le hall ale e kale sia e fakasa. Mauta tupulanga. O malole na. So loa. Male ele patino ile ofisa o le fono. Hao o le malo tu totasio Samoa. So waku la vala inga tau ile lau talo muri ala piko o isifo. Ilumane o le mauta wha masino. Koe kifa o imatu. Kau ile ala muri ala kula vai o ile fono. Kifange lumar ko nga kongo kau le kwa o le fakasa le hola tupulanga ole area atola valna ole area na e lalo le fa malu ale officio le fono so ole alu la vai mo lu I think ole ta tala se te me no ole la fa mtlanga ele le no si mai mo mal sila no tawana le la le tusine nei mai l'officio le o le fionga le fong vetalai fa manino ai lai si vaenga ese mai le mesa o ta wana le la le o fa manino mai nei le fong vetalai le si vaenga le o la tusi fa pa ia manu le tunu da wa to fo ina nei le so do ta ya o sku fa se tema mo le tau fianga masani le parlemene no sku fitu pe tai o lo maua pe yala o fiso ta inga fa nei ona po ni fa se launga o te manatu ele maua ai se to a file mu ma le saunga le mu o le tunu moe wa iai le ta ofia le fong vetalai e ao ona avele fa mua ile saunga le mu o tangata nuu ai maise o le parlemene ile aso o le atau au fiai. Wata oto tu la fono tu mau e fatonu fula wete urumanga le parlemene e maise o le pule a le fono au watu ina mai ile fofonga fetalai. Ono lea o te fa se de sila tuai ile atunu e fapea. E tu sai ma tu la fono tu mau tasifitu ono pui a le parlemene. Ole a le whaatanga I naini se urufale ile maota fono I teimi o taurumanga le parlemene I lana forotanga ua tofa e a matata e a wasolua se furuma le whao se tema. Se ia vanga na ai suyu se fono uma o le parlemene ua longo ina aloa ia. Mo lana forotanga ua tofa mo le aso e mawhai ona a wai ile fonotanga meaning a le isa kusivala o de mat fon fekalai don't even think about it ena o office sili fo yo pulenga o matanga wenga
mafa'ala putuputonga tu mo oti umana malo o le a fa'atangaina e auai i le taulamanga o le fonotanga a le palemene. E tu sai matula fono tu mau tasi iwa tasi, pui pui tasi, fa'afoi upu e. E le fa'atangaina le solia o le malaya o le fono awao e so o seisi. A o tawa fia le palemene a le atunu. Mo sui o le vaenga a le au whaasana lau ma le au tūstala, o la whailo atu e le ofisa o le whailo tūsi o le fono au whaitu la fono a iai ngā masani mo la o tau au unanga whai pea a o tau wau fia le palemene. Sa moa e malau whaafonga tāpua e mai, e mamo o pea le loto e le nofu file mu, ma le sa o loto o tātou tangatanu, o le naunu teinga. I sa ili le warata le whenga i whaasau ina mai le soifua nai o tātou tangata mai le vevesi, ma le furituai ona o whainga whaaporo kiki. This is nasty. This is o le melea, o le makua e le aise mea, o le aho o ai fua le melea kai au, i le malai ke whau. There is no reason why any of this should happen tomorrow. Absolutely no reason. Saini, ele fionga le fong vetalai, ono po pali i lio o ripolo ta eumispau. Ele ai masemea, e alai fua o ngā vevesi le malai kia whau, i le usuinga o le fongo a Samoa taiao. O le ahala o na vevesi, o tangata faa tupu vevesi. O tangata faa tupu vevesi, stay away from tia whau. O le message le mai le fonga whakalai. A fai ele i wala uria oe, e ke au wai i le fongo, sorry wefa. Stay right where you are. A fai ele se mafuanga e aleo e kolosi fua le wala lea. Ma e anga i o. Stay put. O le menga. A le o selfa sa longa fungu fitalai. Ona no winga la. E na o le au whainga ruenga le ofisio le fono. Ma fionga i fai pule uma ua val au lia le fonga fitalai. Ma li ofisi sili, a li matamatai ofisi sili o whaurulunga o matanga luenga ma whaala papitonga le malo. O le mea masani e ta tau ona au wai i le fono tangarea. E se mai ia lava tangata, e so says ya kangaka. I think o lo tatala foi le anga i le whale whaamsino, mo i lato e lato tau butau whaamsinonga. Yes. A koe ngā mewele, alu sa o ale whale whaamsingo, umalau ka obu kau whaamsingonga, koe oso i lunga lau wale kera le malo, koe sa sa o kai pia. E leise meo le, koe ka amilo ange i fue o ma omo, ono watapu. I really feel, olo wa manatu, lei mase mea la kako vevesi i fua kia whaukaya. There shouldn't be any reason. Ai ole a hala o na tupu le mea lea taia. Kasi de kangaka. Malaysi vaenga o lo lango iai. O le fauina le mea lea. E anga iai peo na o lato whaasalunga o whaine. Malaysi mea leo ke leo le wala i o nga vave o nga whaku lai le setup leo le po le ni amalama taia. O le pausleng o whai aku ai. I le malamana leila. O le vai ua makua mafia fiekele. Lengo so il fai post there. I think you know the post that I'm talking about. I'm not going to talk about tonight. It ain't worth it. It ain't worth it. Nah. Mga ia kala vole le sikoi nga o ka whaolo. E mga ia kasi o le vale. Ioe. O leisi le namia. Le bo uloi nei wa va venone minoi le fatulanga na to mele o malol fa salanga la fungu fitalai ai muli mai to mal fa salanga mai le matanga luenga o le fa salanga lo fiso le fa salanga fa la wetele
tau to fa mai na tai loto sam fai nga o le tunu wa o le mamala ele nga fa tau le mai na sa mato fa amtalanga wa pa ia mai le vau o le fa vau ala fa tonu le malama vidi tonu le fia mai na tu sai ma nei fa sa longa tu sai ma mato mata fa yo fa le tu la fono ma tu to ave e ala le ile fa malo si o tu la fono tau si o le file mu pui nga ma le fa mautino ina le saunga le mu o sa mo mona skata o lea ua fautua ina ile pa ia ma le mamalu le tele o lea tunu e whapea. O le a le whaatanga ina o nauru whale atu se tasi ino whanga ua ta ua ilalo. E tu sai ma le whaasere silanga na tu ina mai le ofisa o le whangwetalai o le whona o whaitula whona o Samoa i le so le aso sifurutoro o se tema lua sifuru sutasi no whangala ia. Ofisa o le whona o au whaitula whona i le maota o tofi lau eti alesana. Maota fono ale parmene. Malai tia fau. Po ole no fuanga i luma ole maota fono ole parmene. So se hisi fale. Po se no fuanga o lo a vea no fuanga ole fono ao faitula fono. O le leo sta i o le nei whaasilanga, e o noa a fiai oe i le tula fono. Walwalusia o le whau, le whiringa lo whaata mari, le whiringa lo whaata kelesiano o le atunu, tātou lango ngarwenga whai whaatasi, so ni le matai tuina o le nei whaasilanga. Te le tonu ala tātou ngarwe whaatasi, mo se Samoa sao ngale mu. Ofisa o le fono ao, a koa, mau te whono le ku mai kua, kapu, o ngā so ngaunu ies kangaka, e le se mafu angari ai o, malai a toa le lumane, tia whau, luma mau te mau te whono e le parmene, ma so se isi a whale, po o se no whuanga, o loa vea ma no whuanga o le whono au whaitu la whono. So se isi a whale, e le o ka ua kui, ala ku kongo no whuanga rea. E kapunga li se siko. Like I said, e aluana ka vale kai pe afai alu fal fam siko. O malam ka bur fam siko ko e fio ang ila ka vale ko e fio elai ma se meki ko oso ngi kongyo. Fasel silanga la ya. O le wa mai nei. But o le o te tala no atu le termina nei. Ala wa mata na fa tu ya. Ya me fo i e polo kai le afea e le atunu o le malaele te fau atayao. Now ole ele o po fo i male o mo no fo le fa se longa tu le epa ele fo ya tu le epa e fai tayao le la to fa to tonga ma o mo no longo ala to tu malo. E o mai e o ele momolingo i la tau i le maotafono. E moli mawina mamata i tu le whaatinonga o le whaatautoina o i la tau. Now mana tua, o le wa saut whaasaralaunga leo leo. O le fweno whanongoto whai whaasaralaunga tu le pawhapea. O kou leo leo, yo kou kurku la fonga, wangalo ya tu le epa. Wangalo ya tu le epa. He is no longer the Prime Minister of Samoa. Wangalo ya tule epa. E leo toi a vea ia mapale mia o le malo Samoa. O lau vai tu fo il fatu langana leo leo le fasa longa leo e nei. They're gonna treat everybody the same. A le vala o dia o le falfongo a weke kuma i. A weke soria le loko alea. Awala vangi isi kau mawhai e ko losi the checkpoint lea leo leo i. Because you will face consequences. Tai hau. Au la ula kala. Kala ngale kusape whai ka kupor kalame ngi mai whalongo mai nge. Ai le o tau fia I lava le whatinongo whasalonga le si vanga lea. E lato te sava vali tai hau. Now, here's one thing that it's very clear. O le savali lenga whapea savali ile awala kele momoni da. E le sepe mika wa ave leo leo. Ile au sava vali lea.
e whaakingo ele la ko savari. So any march on public road to heading to where without permission, they will suffer consequences. Somebody is gonna get down. Pea savati. Peo kau fōringa kulmengi, peo lea la kau wha maka ule whongo le kungu. E le wha wharakui le cha pipi. Pele la kau wha maka ue le mea. Lea ole ao mai ei ma leo leo. Police time and resources. O lea ole a whaatino I. Because ole lea talia e nei tangata. O whaai unga whaamasinonga. Ma le taunu unga ua iai le whaatautonga ma le whaatautoina. Au tangata ia. Lea sa pa lota iai o la tautu malo e o mai. E whai tu la fono. The lawmakers. These are the lawmakers. These are the lawmakers. You know what? I dare anybody to challenge police tomorrow. I dare anybody to challenge police roadblocks tomorrow. Go try it. I dare you to go try it. Because a kasiar kilo leo. Kasiar kilo leo. Everybody is under the law. O ayar gangaka e ko losi dole me fakulo le welfare. You will be arrested. And this is also a test for the police force. Waleva on sa leo. Waleva on sa leo. On sa mal fa to tonga ila lo fari. Ya. Laisi menkup. O sa il menga o faingi sa va. Le foi ngong sa ile leo. Le na mau wele tours full million. O le va. O le mele ye keming. Police do not want to make the same mistake again. Eu quero se yo. Quero se yo. Si kakova aila, polear nga yo inga leo la fai. O le whaasara launga ia leo amai. Just to let everybody know that this borderline here, you can come here, but don't cross. E fai e leo le fai unga. Malokar kangaka, e leus ka ia le me ale o se whaasara launga leo. O lou leus ta i o le nei whaasara silanga, e a fia ai oe ile tu la fono. Te le ropo ai nuu ia lao. O te le ropo ai tu malo ia le au e sabavati. E lango le le whaatautoina o le sui na palota iai. Au le mea whaamanino. O le le whaatautoina o suia, e le o le fina ngalo leo I tu malo. E le I whai mai ku malo I suia, ku ngā aue kia ria yo. Na, sa whai ia e le sui whitwhiria. Le whitwhiringa, fua I lunga o le whaatanunga a le taitai. Wane. Au lela atoe wala ui tua malo, koe o mai koe sāwari. Koe lango na mako melengo whai upo se. Lela au e lango, koe wala ui kumalo, koe o mai. La atoe o I tu malo. Lenga o fui whai eli ngei male ngā.
family mo le ko mai ko sa vale lango ma ko le wa la le fa ko inga ma ko ko put fa o mai a o ai na la yo le fa to ina ele ole fina ngalo I tu malo ole pule fai to tasi le sui filia fua I lunga ole mea la fai mai le teta e yai no mai to tonu o isi I tu malo sa manu malo mai ini sui le chapipi wa o mai le tala ya te matua te ea ile mea na lato ele fai pule aro lato tu malo le lalo le fa malo le chapipi fai ya lato e o mai savat e leo le tu malo e yai no o to tonu le li o le tu malo le nalu yai fai pule o malo ale chapipi fai yai o mai o savat kala ngu fai yai ele sko savat ka ko ele ko sa vali ka ko ongisi o le mafuanga o le va fero lo ai malesi nu o le tumalo ya o se vai la ya o ke le lo ya se vai pe e o mai umai kumalo se vai e wa palo ka ese wa se vai le vai ya wa mu fa solo ako mu fa solo ako le fono ta uela por kala mele so torna il vaselen tene e yei I tu malo mai se vai wo mai turi apu mai o lato sui fai pule le il fast wo mai fai kala nga vai ma ko ke le lo le me lo fingalo awo ma ko mai ma molia ku fingalo le kumalo o le fingalo le kumalo ele a le kumalo ko fai ngo se fa ko se vai le kan ngo kwai le wo mai isi kumalo mai se vai o mai la ko suie il fas mo moli mai iai le ko fa ma moe ale kumalo la fa kali mai ya or ke le o sui alfa o ke wo mai kumalo e ka mai le me la fi ngalo ya I think it telling nu o lea o lo fia fa ai loa le mea tonua lea wa tatia ile to fama le moe e tele nu o I tu malo o lo tu ma ye isi suyo le chapipi ma kwa ile fia ile mele o kupu ai yai nu wa tala wa fa ai lo la to finalo ka o fili mele ka o fi ele mo skanka ko kas o le fingalo ngu yo fo me ka o fi o le manga ko ngu ya alai le ngu ni alai o ai ia kangaka wala ko fau ma fa kupu le vesi ile malo e filemo yala o balong ngale la and I heard ngangi ngal baselen kenge le mo fa kong wala lipa le sunga kwile pa ila ofenga ranga ka ngo ko fesco kala yo ale ya or ka ngale la oye. Just who does he think he is to speak like that to the Levites? O ai lea ka ngaka e ngoi aku le epa. E se o nga kau kalai whapea.
ia o wharupenga ma whaakongu le au whaingaruenga. Te leo ki ofo. E kele ainga whaakara suer ko kele o kou wha wha a inga le roko. Maybe it is. Le wo i le au whaingaruenga. Le wo i le au whaingaruenga. Wa le poi li nganga e whaonga. Samoa. A o kai kai anga e kusiri mai e o mai e. E whainga malo. O kai kai la ia. Sapa loka. E o mai e kai kai ia le whainga malo. These are the lawmakers? These are the lawmakers. A o tangata ata mamai. O tangata ata mamai. Ai pangalea. Sole. Wale kusai le atamai. Maleaka le wa kilo ngile ku le kau fau mo kaya. A ole malaya la le kia fau. Ele o se malaya fa yese kaua. Ele o se malaya fa yengi kaua. Po fa yengi vives. Ole malaya le la. Ole malaya kapu vai kasi ya ile kung. Ole malaya leo ko kele ile kung. Ale lao. Ale fa me le lao ye. E fa yakul kula fongo e awa. Ale lao. E fa yakul le awa. A fa me le lao. E fa yakul fongo kala e awa. A fa me le lao. Just who does he think he is? That's what I want to know. Who does he think he is? Ese o nga sao ngoi fa pea. Masa ili le fa vevesi. O manga kua ele kungu ule melenga vevesi yai. Ala kau fai ul fa ingal pa ingal ngenge. Lenga kua ilunga kui le pamba fa kur komisi. Esu inga fia me la uli o let you maolo. Lenga la ko fa ku ele ko a ko foi mai la ko fa inga malo nga lunga mo le fai activate komisi le o so suar ko fa le al modianga nga ole treason. Look who's doing it. Look who's doing it. Tato va ai lai. Leo wa ma va u mo telefono ele ma appel pa mene. Su e tanta ito fa. Fo vale le malo. Wait a minute. Whoa. What are you doing? Julepa, what are you doing? That's exactly what you're doing. That's exactly what you're doing. La koe fe awi kumalo, kala mai ao. Sa avali koe o me koe sefe mako, ua se sele mako me lenga fai. O le mako leo. O le mako leo ese ma le whainga malo, ai alo ia le whainga malo lea. Mako leo le whakakonga whai, o mako ngalo kalpan menge. Au le la koe walau i ku malo o mai koe sa vade support, le mea sa senga ko whaia. Kalo whae,
Kalo fai kumalo. Wa saul fa sala ngale. Officer fono. Ta mai ai ia mea ole a nga ai legenda taiao. Momua tala fa tau au tuar tupe. Luas furu futasi, luas furu fulua. Solo iai. Tula fono to fa ofi o teu ngo tula fono fainga palota. E mo mielo no teu wina. Ai le faia fainga palota laiti. Yo lo mane. Yo le menga le la faia fokaya. O se upua ia ile mo le meole. O le whakauko. Sorry, Wefa. There's not gonna be any whakaukonga tomorrow. End of story. O lea ile Italia tua le fesilile na vatu ila status. Mulunuu is going to be on full lockdown tomorrow. Now, let me rephrase that. Not Mulunuu, Tia Faumalae is going to be full lockdown tomorrow. I don't know if it's level 4, level 5, level 6. I don't know. But it's going to be a full lockdown on Tia Faumalae. O le mepa le ma sanginga wha makala e lo makua mase to ia alama o avea ma ka mai ka I ofisa o le palmene nawa I temia o avea le fionga ia mase to ia alama ma whelo tu telefono. A mato atu ni fesiri me fatu el fare ia le tu e pi ia so kavangole o le paroka. O le talale a mase. Vai o tau tamaia o le tu e pi ia le rei vai. O le lau talo lai lumai o, le pito ai luma, ma le maa te lele tua I, o le roto a umana le funga vetalai, e pule le funga vetalai, e le sona e lie o tau se me tono le malai lei, o la vara kalanga maseka ke mani lie. O le fua la le na, o le roto a toa, lea o le a in lockdown tomorrow. Lau kalo piko I luma, kau le la muda lai kua vai markonga kongo. Le mele na ta o lo toa al official phone. Lua. Mo lo mala uri pochene nei lava na hotel fa nei la fiafi. Guess who showed up in the office of the Prime Minister? A surprise visit to the Prime Minister today. The head of state. Au mamal wala malo. No. Okay, cut. Don't ask me por la mena tananoy because I don't know. But here's the thing. Te ku nga yo el mela. A fai wakala au le li ilunga official palmia. Let me tell you this. Ele kala au le fionga ila malo. E kala ngoa ni meo lokomiki. Ele kala ao le fionga ila malo e feilo marka I pal mies kimi fang ngaki kala nga se siambia you know le mel na line tala ao le malo e feilo I te pal mies temi fa natinati. I'm not going to talk about it because you already know. So la kala fa I don't know. He paid the Honorable Prime Minister a visit. Yeah, but what did they talk about? I don't know. I can assure you they didn't talk about the White Sunday coming. No, honestly, I don't know. But you put one and one together? Yeah? You put one and one together equals what? No, it doesn't equal one. 1 plus 1 is what? 2. So, I'm sure Edward Kemingi Pola Melanga. All of a sudden,
all of a sudden, head of states appear. Wa misi la kapenanga ni le fiafi. Ono uto efisidi li sunga pari. Leangol mele o te lole taulangi nei le si vaenga le. O le whaasalalunga lea o le malole na fai le pole na avele li ofisi le fai palo. Ta suafa maosui. Wa malo mai le fai nga palota. Lea na ave loi lea o le malo. Ai vai loi le siaso. Ai whakwa mamoli a koe le sui wha popo lenga me vesi engi. Ka kira le sui wha popo. A le whaasalalunga na lea o le malo. Le tau wainisi. Wa lava le whaasalalunga na e aloa ia i le whaatautonga o i lato uma. Malo ina wa mai al whaitonga whaalua le palota. So some claimed wa lava le whaasalalunga na lea o le malo. E aloa ia i le te tau na whaia le whaatautonga a i lato uma. Wangalo la wang saka wang ofsidi apa dia. But later on if I'm mama my party skimming that. But here's the thing. Here's the thing. Okay. Ole fa sa la na le malo. Tan fa to mai la to wa tu swa fo malo. Ma fa nga pa. But ole fa tonga o sui fai pule filfilia ina wa umal fai tonga ole fa nga pa lota. A Samoa ila soivo a pelila lusu tasi. E ta tau o na whaia uma e to tonu o le wha se furu lima aso. Are you with me? Yes. Wa saini lea o le malo, however many candidates na malo e na wa umal whainga palota, umal whai tau nunga lua, ave lo malerisi oil. Nat ka ungole me, o le writ, e mai lea o le malo. O whamaunia, tarara la uma swafa faya ilalo la usaini a mamalu le malo samo yes declare inga o suinga lela a fela ko wa vene ma suis fono ile fata pa fata tonga a ole fata tonga e tatau ona fai i to tonu le piliota na a mata mai ai le fainga palota se kau mai la so muri a ko fast di maso o kau konga o sui mai nga ave la malo leng senge e ka kau nga fai ko le faso di maso ya o le vesilila o ai le nga fa ko ai le i o ma le faso di maso e hui ino wa umo na senge le ao le malo o la ko ilo fitfilia yes walo ia fitfilia a o le tautonga o le amiotonu I think if I fiku e paria, something like that. E ka kau nga fai, ai lei a vea loa ia masuis fono. A o le whaatautonga, e ta tau o na fai te tonu o le whaasu li maso. Angare yangi makau. Ka kele alu ka ke fai kau le whaavae, ka kele alu ka ke fai kau le whaavae. A ka fai kau aku le whaavae, o ka se fai ngō fie o ka malamalama. A ese me ngōmi ila ka fai kau. On ka fisiri lei ka ngaka, o le lako ulea makawai, o le lako ulea makawai oi. E tau wha malamalama atiri ese mea. E ye de mele o mankua, le lau sheo kia o kou. Why am I getting the feeling that o le pōnga ngi ali ka inga suma lua le pōnga ngi ke iwa koe mangu se whaasara launga le ao le mano. I'm saying, after the visit today, unannounced, il official tamate paramia, why am I getting the feeling? Pole alava le men kalangoai, pole alava. E ongo iai se whaasara launga e oso mai le ao le malo ngei. Ale karsudu al porni. La nga whaasara launga, I don't know. I'm just saying.
Sili. La kwenye fuman be yanga lembe akongwa ngalo ke faya kwenye. Alna a fai e te tapena taiao e te alu i le savali lea e le ai se mea o le a o whaatonua i fua tofu lava le tangata ia malona ma fau e mau fetu na i ai e au noa ma le tai se se ina e se tangata i sona langona le mea o le a e aluai taiao ala sa ukala li kui ku malo fa ele sa ukala fa ku malo ole fina ngalo fa tu tasio i tu malo tadia le vala wetu le epa malan vaenga pele ai fo ole fina ngalo fa tu tasi ai tu malo ma ole me fo ele ai ole wa mingo i sa ole fa nga malo wa ai ole wa mingo i sa le fa nga malo wa kule mai ole lima kau sanga ile o se me upi ole ka ki e pefa penga ai ai lua malo mo tinoa o tangata mo mua te tau ye taia o le ofiso le lo fatal tari mai le ofiso le taia ile tau fero inga taia now now o to fa manatu fa mai le fa se le ngala matanga le ngol le o no fuanga ia e matua i tapu o na solia e seisi e le ai se mafuanga e ala i fuana sorry o na winga la something tells me e ta tala pele ala tele ala malo mo i lanto e angai i tai le mauto fam sino mo la to mata bu tau fam sino nga ya le ia ima mai si matanga le ngal malo pe official vai tau ya ma e mala o ngai fea ngai bergua au nga saila saming ya nga ya male kangal bengo fa serdaunga ya mala o fengal wengal fam sinonga mala fengal wenga al official fam sinonga wafa ma fam sinonga tatu la fano o le ala tatala ala vano mo la fengal wenga ye o e fengal wenga ma ila to e yai mata upu tau fam sinonga ala no yo au se upo le uma o le fam sinonga e ka milo angi ko laila ele lo e se me ko ngai lo ko ngai ko step before you ko ngakongo lua me mo o lo le lo se me nga pe o lo mango ko folor ko ngakongo len ko fa wele waf pero nda o mena le la tula mai ni taia o le amate tu vo ele vesengo le malo ma wata pena vo ele vesengo le malo itulanga o mena ina ia malu puipuia tia fau atoa mai lono sopoloa ni tangata e le tawana i o se vangana wai mafuanga taua mole o le anga yai ya la kongoli tu e fasa lau me ka kol fonka of course anga la fasa lau mai ele dele fa mai fasa silanga al fonga kalai e on mai lunga olea on Facebook mari YouTube tol mangal parliament tayo yeah. Of course, we're gonna fast allow tomorrow. We're gonna get the feed of from Parliament. La malita to feed my oil official Parliament. Ai ole ai foi nisio le tato au fainga wenga ole ai le mea tonu olo fatino le polo kale leo. E au mainina ya tau ni mea o se va ainga ele mea ole ai le polo kale leo mai lato ole atau faiatu e sofa. El checkpoint down. If anything happens, we'll try and bring it to you live. If not, we'll take some videos later on the fasala watulele. El tato porkalame se temi muliane. So that means if it's porkalame kaya sale. Yala ko faya ku fu de porkalame kaya. You know what?
we'll see. A file muataya. Ya, nga ka kumamakal foko ya umal foko ya. Ay ngi mumunga falo e kaya. Ya la ka ko me bunga pa po ay bo ya ngi lu fi mumu falo o yo. Lele, olena. Ora tanto por calamela na ile nei fiafi. Ai tulimata mai le aso ato ataya o le ata mo faile tato o unanga fo le nei avatu po le asa tama se tatianga o le ai ia le poloka le leo ataya ia apo e foi se au fa fika uri kaiao o le all right. Koe foi kasi mai po le meleng o fa kwingi. O mana tua le tunu ulfa man mangal sunga pari ile ne foi tu le stona. Ile me foi le ne yole. Le me foi le fa mam na me pari yole. Eletto se pao ile ao le malo. Po o se isi lava. Na te toi fai se fa tau tonga o se isi lava. Ina wa uma le fast di maso. Fai wangano ya toi fo ilai tua le porkala me la stona. Le wa uma declare le fam sinonga. Ele ko se pao ile ao le malo fa ko se after 45 days. And anybody else in that matter. Ole mele ki kawi ke ike. Pe ale la kawo so mai ko pact to se negotiation ole mele. E ale kawi ke ike ola e singa kau negotiations a kau fai de mele. But I doubt it very much. There is room for anything to be negotiated. Ole langona na. O tatu por klamen na ne fiafi. Mai lo le mai mo mai tatu tinu fa tai fo le mai mo mai male. Fa fo mai. Mana tu manino le matal vai. Ole matai tu maturi a pu le tatu por klame ngayo inga uma ole aso ataya. Matau mo fai na ia mai mo oe ina ia mafai na sile mai mo poa ngayo inga ole aso ataya. Mai le fono atoa e o mai lava I ngalwe senga ole malu ole mano ole afatino ile aso ataya. Yeah. Kafefe, just by me saying ole ngalwe ngale malu ole malo. Wawa ili fa lupenga nga ave e ko inga ile vasenga ole malu ole malo. O el malo, eres kan kasko kasi. O ai al fenga malo e kumai, o le malo nga. Al fa penga ave leo, o le malu, o le malo. Ne ala wa kulo la le malu o le malo, o le afa kingo la ko kiuke. Inga ya malu le malo la. O ai la kala kai kolosi I melea. Then you deal with the malu o le malo. Tal si le anga le tua ye taulu to amali Samoa wa e masani ile to amali o pulenga le ai se vevesi se ya vanga na le tangata furu lele e mana o la vai e fa vevesi alu o e fa ya vevesi si vangar kan kala manga o e fa vevesi malo sa vari malo mai no ku malo. Why don't you just walk by yourself? Take your wife and your children and walk wherever you want to walk to prove your point. Why bring the two malo for? We'll finish with that. Delete. Or tato por kalamen na nefiaf. Tato tulmita iel ta penanga blanga solongo ngalwenga umar tato watunu le aso ataya. Ina ye jay pele file mu.
o le tua malu pui ai ia le tatu watunu pele a wale ngā solonga o ngā luenga ma whea wala whainga malo wai nei. Se ia ulia la, I can't tell you what time you know on ngai sako me kai hao, but mautinoa e whaasala sau dungo le tatu ichi lai, te ol mga umal fono, i le aso antai au mai le tenia, mata rei wartai au, se e pa ia lawar ke me kia wai, e le ngā kai hao se aso fonga ngo wingai, umal waso ngio wha, el fonga. Talo fatu le tatu proklame lau fionga fsalai, ia mara fatu e a chuli mare kapani ale. Lo lango malo si mai foi que le me vala o kweringi por kalame e lango mai. Ya, bie chao, malo fa tai. Tatu proklame na samo. Tatu feilo ia taiao. Fai se miti mari e report talo mo leanga le leo le tuani e manu pui pea. Le file mu lo tatu atunu i Samoa. Samoa ele ngalo e ia manui le fono a Samoa i le aso atao. Tui tene ia lo tele mo e tatu feilo ia tao. Sei fua mai manuia ona ole le leo le. Pa sei fua.